mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woze imbere y'igikombe n'imbehe inyuma habyo, habone kuba heza. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe n'ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri namwe, inyuma mugaragarira abantu ko muri abakiranutsi, ariko mu mutima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Uciye bugufi kugira ngo adakunguka n'isengesho kubwira ijambo bagiye kumva. Turagushimiye, turaguhimbaje Data twese uri mu ijuru. Tumushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe iminsi yose ishize, ukawongeye kutwemera kugira mu bikari byawe turi bazima, izina ryawe ry'icyubahiro. Mbere ya byose Data, turakwinginze kugira ngo utubare amafuti n'ibicumuro byatubonetseho, maze Data ubwo twegereye ameza yawe, maze Data mwiza kuko uri uwera, natwe tubanza tweze. Turakwinginze kugira ngo dukure mu kirere cy'umubiri tujya mu kirere cy'umwuka, maze Nyagasani nusiga umugaragu wawe, natwe dusigire kumva ijambo ryawe. Emera Nyagasani urukiramo amatwi y'umubiri, uduha amatwi y'umwuka, kugira ngo tubashe kumva iby'umwuka bw'amatorero. Mushyikire bitwamaganye ni Satani n'imyuka mibi yose isubize ikuzimu, maze Nyagasani abamarayika batacumuye manuke baturinde umutekano, maze gutangira no guheruka biyorwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Utaweza Njyewe na mwene Data tubasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tubasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwami w'amahoro abeze bose, kandi amahoro Imana itanga abe muri mwe. Imigisha yose Imana itanga ibe mu bo yishimiye. Basaba imigisha uburyo n'ibumoso, tunaombea baraka kushoto na kwitanga, kujitolea, ukemera kuza kumva amagambo y'Imana. kusikia maneno. Amen. Twifatanije namwe rero tunashirikiana nanyi gushimira Imana cyane, kushukuru Mungu yaturinze iminsi yose itambutse, nyakati zote zilizopita, ukuri yakirije abarwayi. aliponesha Turabona mwene Data yateranye, ndugu ndetse n'abandi bateranye. wengineo, Harimo abari baza ku gisasiro, kuna wenye walikuwa katika vitanda, n'abagiye mu bitaro, mmoja walienda katika n'abandi hospitali, zitandukanye. na wenye walifanya safari, Ariko burya imyirato dufite yose, lakini kushitapa tunayo uko dufite ni Kristo. kwa sababu tuna Atari Yesu Kristo ikiwa nta na kimwe wageraho. sisi Atari Yesu Kristo ikiwa nta na kimwe twashobora. chochote, Kuko Pawulo we yaravuze ati, kwa sababu Paulo alisema burya nshobozwa byose nawezeshwa yote na Kristo. na Kristo. Uwo Kristo uduha imbaraga rero, Yule Kristo anayetupa nguvu, niwe twishingikirijeho, ndiye tunaye niwe munezero wacu, ndiye furaha zetu, niwe byishimo byacu, ndiyo furaha niwe yetu, byirato byacu. ndiyo kushitapa kwetu. Imana ikiza Ule Mungu ikarinda abagenzi. analinda Reka tugereze wasafiri. ikigo n'icyubahiro. Mwami ushobora byose. Tuna Mungu mweze yote. Ujagaraka rero imbere y'Imana, Tumerudi tena mbele za kuko burya Bwana, Imana itumiye kwa sababu Mungu ntabwo itumira ubusa, yeye ahubwo ibifite intango. Iyo ntango kugira ngo uyinywa wese ntakomeze kuba mu bukonje, ntakomeze kuba mu mbeho, ahubwo buri muntu wese wasabye kuri iyo ntango agaragazwa no gushakuruka. Amen. Amen. Umugisha wa Yesu Kristo. Mungu awabariki. Ubushimira twarahangaza amagambo meza, Nyakati zilizokwisha tulikuwepo mahali hapa, amagambo atubwira ati ibyo mwibwira. inayosema hivi, Burya twarebye ko ibyo abantu bibwira bitandukanye n'iby'Imana, imigambi y'abantu bitandukanye n'imigambi y'Imana. Twari dusanga ko
tulikuta Imana ishobora byose Mungu ni muweza kandi Imana ireba tena Mungu anaona ikareba n'ibihishwe. anaona na yanayo Amen. Ikavuga ati ngo murabikora byose yote ngo mwabihorera mnatenda ngo yale mukibona ko mwamwe namwe rwose. nadhani mimi niko kama Ariko igihe kiraje nyakati zinaje ubwo ndaza kubigaragaza. ni yote ni Amen. Nabishyira ku mugaragaro yaweke kwa uwazi kuko ari igihe babikora bazi ngo kwa sababu kuna wakati niko bizahora, ndivyo wanazani ngo niko bizahora. ndivyo Uriya mugabo w'ingabo Namani mkuu wa majeshi Namani yaje yibwira ati alikuwa anashiambia Elisa ngo nibura ngaranzana umurebe hata anashiambia kwamba atakuja amwambie nyakubahwa igira hino sogea umurambike ibiganza garembare ibiganza bashyira ibibembe byiwe. Nubwo ari umugabo w'ingabo ariko yigeze y'Imana yasuzuguritse kandi yari abembye. Amen. Ahubwo ingorane ni ukutamenya. Shida ni moja ni kutojua. Uwo mugabo w'ingabo rero kugira ngo aze mu isi kugeza ibibembe byiwe nubwo ijambo ryamugezeho ni kwa sababu neno imufikia yarambiye ati neno yamaze gusoma Bibiliya yanjye katika ni yumva ko umwana wigaga muri ekole kwa mtoto wakati walichagulia bakaza kunyaga uwo mwana bakamujyana mu Isiriya. Uwo mwana niwe watanze amakuru ati undi Imana twizeye ni Imana ikiza. Amen. Namwizeye ibyo Imana twizeye ni Imana ikiza kandi ni Imana ishobora byose. Namani ageze mu Isirayeli yamenya ko mu Isirayeli dufite Imana. Amen. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ati niba abakozi b'Imana bashinzwe itorero ry'Imana nk'abazaribazwa, ababyeyi nabo bashinzwe abana babo nk'abazababazwa. Niba twiyitaho ubwacu tukiyitaho ubwacu tugatura mu ijambo ry'Imana, aba bana Imana yabahaye ni abana b'Imana bagomba gukorera Imana. Branham yakoreye Imana ari muto, Samuel yakoreye Imana ari muto. Umva mbabwiza ukuri, Imana yaravuze ati nimureke abana bato bansange kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Niyo mpamvu nababwiye ati ese birakwiye ko binezeza mukifata neza mugatura mu ijambo ry'Imana ibyashinganywe iby'ijambo ry'Imana tubuza mukabitegeza abana banyu kandi mukabikora ku mugaragaro. Oya, ntabwo bikwiriye. No mu madini ubwabo bari gukubita icyaha bakavuga ati ibyo ntabwo bikwiriye. Amen. None kangahe abana b'Imana? Mara ngapi watoto? Kangahe abana b'Imana? Mara ngapi? Ujya tuvuga hano ukajya ngo nuko bizahora. Mwagera hanze mukajya muganira yego se kigiye babivugiye n'ibyarizo bituyemo. Wakati gani ulishinya kama hayo? Tureke kubivuga, tuache kuyasema. N'iryari wakoze uwo murimo? Ni wakati gani? Tureke kubitangaza, tuache kutangaza hayo. Ngo bazajya baravuga ariko se hano ngo turi muri Amerika, ni Amerika hano turi twari twarahoze tuboshwe tukiwa tulikuwa nafungiwa. Ese kugira muri Amerika kufika Marekani aribohoye murambika ijambo ry'Imana hasi ukaweka neno la Mungu chini. None nimba Paulo ikiwa Paulo avuga ati anasema hivi, haleluya, jewe Paulo, mimi Paulo, yamuri kubyumva ingekuwa unayasikia ati jewe Paulo, mimi Paulo nimba ya Kristo, mimi mfungwa wa nimba wizeye Imana ni umwami w'umukiza, unaamini Mungu nimba ya Kristo, ijambo ry'Imana gufunge ugumemo. Amen. Amen. Ariko nibibohora, lakini wewe kuva ko ufite umudendezo uye kwigenga igenge bikoreye kuri ibyo ushaka. Amen. Ariko ku iherezo Imana izabigaragaza imbere yawe ngo bamenya koza igikombe inyuma. Amen. Ukakireba ikikombe ni kizuri, kameze neza, iko sawa, niwareba hawezi kaona,
ariko burya ukireba inyuma Uangalie kwa ndani. Kwa ndani kina ubaya, kinao ukasirani, kinao uchaja. Usiangalie nyuma. Usiangalie nyuma. Yambara neza, anavaa vizuri, anasokoza bye, anachama vizuri, ngo nuze unasema ariko reba imbere, lakini ndani kamera na ndani ni hivyo wa mwana wawe mtoto wako wakimwangalia babasanga bari kumwakira koko bakavuga uyu musere uyu mwana ni uyu musere mtoto ni wa dada huyu, bavuga ati mwana wawe huyu mtoto ni wa bavuga ati nibyo ese uwo mwana huyo mtoto ugenda ukambika kaminishi kakanu unakareja ni telefone wakati unamfanyisha hiyo miji unabukai na mshinda ni mtoto wa dada wakati atakoma alikuja kubyigurira anaenda kushika utamweza utamtosha ari wabimumenyereye na chapo hiyo ndio umemzoesha hapa hayo imani bafashe Mungu awasaidie yumve neza vizuri ya magana magambo avuga ati nataka waongeleshe maneno ya kusema hivi niba twarizeye ikiwa tuliamini tukabe injanja tusiwe wajanja n'abafarisayo amen amen nitukabe injanja n'abafarisayo nimba umutizera nimba wizeye emera ko wizeye kandi ubigaragaza amen bigaragaza hehe inaonekana mahali mu bikorwa byawe bigaragaza ryari mu byuvuga imana idufashe izina rya Yesu Kristo nitukabe injanja tusiwe wajanja kama wafarisayo kuza gusenga kuja kuomba ukaza wakenyeye unakuja ukaza kusema ikoti ukaza wambaye neza ariko umutima wawe ugatireka ubwo nsohoke ukadusohoka tutatoka hari umuntu twapanze tujya kubonana urumva ukaba uri umufurere ariko urasohoka ujya muri bya bindi ukaba uri umusere waje gusenga ugasohoka ujya muri bya bindi uri kubyumva neza sikize vizuri sereka mbabazi akantu akantu koroshye kugira ngo iyo umugabo ajya kubura umufasha we wakati mwanaume anakosa mke wake bareka tuvuge neza kama Mungu tulema ndiye Yesu Kristo ababyumvishe wanaosikia wanamugisha Mungu awabariki katika Bwana Yesu Kristo byakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume wabona 17 Matendo ya Mitume 17 asoma murongo wonyine asome iliyo shahidi tu peke yake 12 17 22 amen. ngo nuko Paulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati bagabo b'Abanyatenayi mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini ubwo nagendagendaga nitegereje ibyo musenga nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa iyo Mana mutazi iyo Mana batarasobanukirwa iyo Mana nje kubabwira uno munsi Paulo ari mu Areopago arimo agenda arahagarara abona igicaniro cyanditsweho icy'Imana itamenywa ariko yemwe b'Abatenayi iyo Mana mutazi iyo Mana nje kubabwira uno munsi abantu benshi baravuga ati kuba dufite idini kuba dufite adresse kuba nitwa umufurere kuba nitwa umusere ibyo ngibyo ngo birahagije ntabwo ibyo bihagije amen ahubwo igihagije ni uko mwizera Imana kandi mukamenya iyo Mana mwizeye iyo ari yo amen. Abafarisayo rero bo bakunda no kwambara neza bakamigiriza imyenda yabo bakambara gancunda ndende hanyuma ngo bagakira mu ntebe z'ibyubahiro ngo ndetse bakunda kujya mu maguriro n'abantu benshi kugira ngo abantu babarebe amen kugira ngo
abantu babarebe. Ese nawe ushobora kubikora kugira ngo bakurebe. Hanyuma bakabafatira bi. Wanasema labda ibyo bikaba ibyibaro byabo, abandi bagakorera ibyiza kugira ngo bashimishe abantu, kugira ngo abantu babakunde, kugira ngo abantu babemere. Ese waba uri gukorera kwemerwa n'abantu cyangwa waba uri gukorera gushimisha abantu? Oya, niba twizeye Imana by'ukuri twere kuba uburyarya, twere kuba nk'abafarisayo. Amen. Twere kuba nk'abafarisayo. Abafarisayo ati baragenda bakarimbisha ibituro by'abahanuzi, bakabisiga neza, barangiza bakavuga bati iyo tuza kubatira mu gihe cy'abahanuzi ntabwo tuba twaragushe amaraso. Ariko ndababwiza ukuri, lakini nawaambia hakika niyo baza ko bari muri mu gihe cy'abahanuzi ingekuwa wangekuwepo ntabwo byagutuma baba abafarisayo. Niyo baza ko bari bariho ingekuwa wangekuwepo. Abandi baravuga bati, wengine wanasema hivi, iyo tunakuwa turi mu gihe cya Yesu, ingekuwa tupo wakati ya Yesu, ndio tuba twaramwizeye, sisi moyo wetu ntabwo tuba twafatanyije n'abayuda kumwica, tungesaidiana wa ariko reka kubiza ukuri, lakini kwa niba utizeye none mu gihe cya Yesu na wakati ya Yesu hauko. Amen. Nitukabe njyaje rero, tusiwa wajanja, tusigirize inyuma, ngo twambike inyuma tuvalishe nyamara imbere, na japo yo ndani unajaa ujanja. Wange mwene se mwangira ubusa, ukatae ndugu, wange mshike bawe mwangira ubusa, ukatae dada, gusenga kwawe ntacyo bimaze, maombi yako kuririmba kwawe ntacyo bimaze, kuimba kwako haina nabivuga nushaka kunyange, nayasema ukipenda, nabivuga nushaka umunde, na unayasema kwa sababu neno la Mungu mimi sio nilianzisha hivyo neno. Tasema Mungu tujeni. Mungu awabariki katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ngoja niwaambie, Naamani amaze gukira ibibera, Naamani alipopona ukomo wake akaleta na vitu vingi kwa Elisa. Elisa kaviona akasema hivi, dushimire Imana, nendeni ukamshukuru Mungu. Hii sadaka ukaitolea Bwana, kwa sababu sio mimi nayetenda hayo, ni Mungu. Gihaza bireje, Gihazi alipo ati njyewe ntabwo bino binabisubizayo, babonye ibya kositimu, babonye amafaranga, babonye ibya byazabazanye, umeona dhahabu, ibyo ni by'akanyaga, yale yote ni byose bizashira, yote atakwisha. iyo tubaho twige kunyurwa. Amen. N'imana duhaye kwa Paulo yaravuze ati, yewe nize gusonza, mimi nijifunza kwa iyo nashonje wakati niko bibaho ndabimenya, kandi niyo nariye gahaga nabyo ndabimenya. nayo unajua twige kunyurwa rero n'ibyo tosheleka. nuko Elisa abaza Gihazi, Elisa akamuuliza Gihazi uvuye ukuri kw'Imana naho nagiye. Hari abasore benshi ameze gutyo, kuna wandugu, hari abasore benshi ameze gutyo, kuna wadada mbona nimesikia kama ule wanakudanganyia. Kuna mwere dada, mbona tumesikia kama unatembea na mtu fulani, unatembea kivipi? Tangu mimi mulia kwa kuwinda ni nini? Muwe mnakubali. Unajua yenyewe iliponesha Yesu atakwaza kayo, yenyewe iliacha Yesu ananyema kwa sababu Zakayo na wewe ukijua unashichunguza, hawezi kaingiwa. Twimenye, twisuzume, tukore ibyo Uwiteka ashaka, tukore ibyo Uwiteka adushaka, kwa sababu yale ndiyo Bwana. Tumalizie kwa maneno haya kwa kitabu ya Wafilipi, subirini nisije nikawachelewesha. Tamalizia kwa kitabu ya Mathayo 3:18. Tukabinjaja usiwe wajanja n'abafarisayo kama vile mafarisayo. Kandi mujamana wasema hanze ni byeze, bano hanze bireze, hapa nje ndio yenyewe uburyarya buragwiriye, ujanja na ubugome buragwiriye, na ubaya pia, kandi ukirengagiza unajisaulisha ukagenda ukinyuraho,
unajipodoa kandi bantu barabimenya se ni wanani ko nabikoze mimi kama bantu barabimenya ko nta muntu wambonye mbona hakuna mtu ameniona sabandi yakubonye saya kukuona jirani yakubonye saya kukuona ariko umunsi winjira mu bwinjiro bw'abagore b'abandi ile wakati uliingia katika Imana mwari kumwe Mungu mlikuwa pamoja aba bana wabyaye bihakanye Imana abazi watoto wenyewe ulizaa nawe urabazi na wewe unawajua bikiri kare rero na ikiwa mushiki wanje dada bene data ndugu hindukira badilika ugaruke urudi bikiri none ungali leo wihane tubu na ibyo urimo ni iby'ubusa wenyewe ndani iby'akanya gato Uwiteka araje bishyira ku mugaragaro Mungu ataiweka kwa uwazi bivuze nigendere nasema ariko Uwiteka arabizi Mungu anajua amen nibaza na Imana ibizi Mungu nadhani Mungu ajui nibaza mu Uwiteka ntabwo abizi nadhani Bwana Mungu arabizi anajua abakobwa b'abandi bamaze wabiti wa watu abahungu b'abandi birirwamo vijana wa watu vile Uwiteka arakubona Mungu anakuona kandi arabizi na anajua nadhani oya burya abasanganywe kumbe walikuwa abagarabazi cyangwa umugore mu nzira wamekosa cyangwa umugore yani kufunga hano hari n'abana benshi kuna watoto wengi dufite babaye imfubyi ariko bafite base na tena wapo na wapapa umufurere bafite abana hanze utamenya ngo bangana gute na haujue ni wangapi lakini ni ndugu kubera iki araterana anakusanyika tukamubona yambaye ikoti ukabona umugabo n'umufurere afite umugore ariko afite abagore hanze batanabara ariko yaza gusenga umufurere yateraniye umufurere ariko mu mesaje yagenda katika utume aliyosema jina fulani haitakufundisha mahali ni jina tu peke yake wanayoficha vikombe wanaonekana nyuma kama ni wazuri lakini kwa ndani ni aje. Sasa ngoja tuone Mungu akaingia anaangalia kwa ndani itakuta ni ipi. Ukabona raje unaona anakuja aje gusenga anakuja kusanyika nimbivuka abantu basoma kayoga wenyewe wanakuja bari nabo mbazi misi wajui lakini wakati kuja umekuja kusikia neno la Mungu unajua kama kukunya pombe ni vibaya ufite kese mu nzu na unabaki na kese ya pombe unakunywa 2-3 ukayipfurika hirya unaiweka huko kwa ndani unapoona ndugu na kuja unasukuma ariko masaa inapofika unakuja kusanyika ukavuye mu bagore b'abandi unapokuwa na watu wengine unaukona kusagusa atarika abagabo bariha lakini wanashikilia huyo kunipatia umaze gusamba muri abandi umezina wengine warangiza unapomalizia ati nangiye gusenga nami naenda kusanyika biravuga ati n'abafarisayo bila yasema kama hao wafarisayo lakini sisi tusiwe kama wafarisayo niba duteranye ikiwa tunakusanyika tusikuwe wajanja kama wafarisayo kuonekana vizuri lakini ndugu unaonekana vizuri dadako unamkataa hiyo gasirani unayo wana tuliamini Mungu nasema tupende wa ndugu tupende wa dada hiyo visirani katalana kwako tufikishe wapi hiyo visirani yako ni ya nini mbona wanasema hivi ile visirani itawa mwenye ananifanya hiyo shida zako hauna wa kuitatua. Mungu tuliyemwamini ni Mungu mweza yote. Unaona ni dada binti, ni binti ni dada, anaangalia tu vijana kwa anaenda wapo naongea maneno ya machafu, anachana vizuri, anavaa vizuri, anakuja kwa kusanyika. Wakati tuliamini Mungu, wakati tunakuja kwa kuomba Mungu, mambo ya ufanatizme tunawacha nje, tunakuwa washiriki wa Bwana. Mimi nitashiriki Bwana na wenyewe wenyewe katika mstari wa neno la Mungu. Ikiwa unatoka mimi sio mshiriki wako. Amen.
Imani tufashe. Mungu atusaidie na tena tueneze katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Abo bana mwagize imfubyi, wale watoto mlifanya mahitima mujihari na mungariki, kiwale cyenja mjibaza. Mimi najiuliza kanancisha, mimi kabisa najiuliza, uriya mwana w'umusore wazi, ule mtoto mjana mkata kusanga yakunda n'umukobwa wawe mwenyewe, unakutana na anapendana na binti yako, kwereka ibirori bamaze kurangira byabo, kuonesha sherehe na wanashapendana sana, wakati atakuja kuonesha na tena ule mwenyewe nikataa ndiye anakuwa mko yako, na tena ule ile itakuaje, utajuta na tena hauna nafasi ya kurudia. Ingali leo nawaambia hivi, badilika, tuache ujanja, tuone na imani. Haleluya, imani umugisha. Mungu abariki Yesu Kristo. Ese muri kumva ya magambo, nasikize hayo maneno, kwa sababu natubwira ati tumisha Mungu ndiye alituambia kana amanite kwa umubiri, Branham alitoka ndani ya kimwili, ari umwanzi n'abantu, akiwa adui na watu. Kwa sababu gani? Yavuga ukuri, kwa sababu alikuwa anasema ukweli. Yavuga ukuri, alikuwa anasema ukweli. Amen. Kwa yavuga ukuri, alikuwa anasema ukweli, anawaonesha anayotajika, anawaambia acheni tokeni ndani ya Kristo, mjue Kristo, ndio umuntu nkamwe, mtu kama ni mutenge muza mushimira Imana, mkashukuru Bwana. Hiyo sadaka za umwanzi n'abantu, Bwana atakuja ni kwa za umwanzi n'abantu, alizeka kiwa adui na watu, kwa kusema ukweli. Tutasema ukweli wa neno la Mungu, ambayo tukatae, na tena kwenu Mungu tukatae, na tena lakini tuseme neno la ukweli kwa Mungu. Mungu atakuja, neno yenye kwa ndani ya Mungu nitadumu katika neno kufikia wakati nitaona mwisho wake. Amen. Imana umugisha. Mungu awabariki katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amasengesho yacu, maombi yetu, ndababwira ngo nawaambia tuleke kubiryarya, waache kuwa janja kama vile Mafarisayo, ibyakozwe n'intumwa, matendo ya mitume. Amen. Ese muri kubyumva? Nasikia hayo abituramo katika jina la Bwana. Ariko reka ngaruke hafi. Mimi ngoja imagine kuba uri umusere, kiwa wewe ulipoda ukabaje gusura abakozi b'Imana cyangwa abandi bafurere, na umeenda kuangalia watumishi wa Mungu, ukabakwisemo kagofanya mbona bakunda kwambara, na umeweka kale kofia abazungu bakunda kuvuga ngo ni ka fake hair, unasema kama hiyo ni maze nawe kwitamo bya bindi siko ni ibiki, na mimi sijui na hii, maze ukabona umuyaga ugushe kwa pepo inakapepea, ukabona umutusigaye usigame n'inkoko bapfuye bwoya, kichwa inabaki kama toa manyoa. Mujya mubireba abantu birirwa kuri za social media, unaiona kama wanyoa na shida kwa social media, ubu zatwenda no kuguruka kabisa, naenda iko inaruka. Bibonye nawe wakumva wishimye, utafurahi. Ese kugira umusatsi wawe unadirere no kujya kugura ya fake ya numva bavuga kutafuta hiyo, wumva icyiza ari ikihe? Ijambo ry'Imana avuga ngo kuko nanga ko umugore yirimbisha kwa imisatsi y'abindi byameshe byose byabura kugira ngo mukunde mu gihe singiye abazungu, nawe muteze kugira imisatsi Imana yabahaye niyo muyikore neza, muyitunganye, ariko mbabwira ngo muyitengeneze, nikiwaambia hivi, ibabera kamani, isiwe ibabera Imana.